could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Hello guys, teman-teman kasih hang ni vlog bani ibu dan news Syiar teli, buat new do Syiar Khasi teman kasih ini Shet do Syiar Khasi nama dan apa yang jumpa lagi subscriber kila komen sini bas ngobah Shet na do Syiar Khasi teman kasih ini Shet do Syiar Khasi. Okay, dah hang ni pad em ngaladap hawam ladap saang lupa tingin ni Shet teman kasih ni tangba dah ka style juga pad but itu iba orang ini tinggi labu ke keteng juga ini halor screen terus ngubah sampai dekat paslam juga apa let's get started. Kedua ngadap order code komni baru ngadap side kruy kerai kelak kruy item kedua nanti lihat cuai kini kedua sana minit akan medium flame yang tap na sopian pan yang tap sa ko yang ber sa kamlut yang king Chet try kini kedua 10 minit haka medium flame. Ti guys kedua kala i bat hang ni em kedua kala duna aldo khot na mal ngalamat mentash phang ti kedua kala jam ha ngan ber na so sing so marin king ngan Chet 4 minit haka high flame ngan tap na sa terso ngan tap sa ko ngan bel blu biang sak dia namar bang la the bat la tap biu ni terso ngan king ngan Chet biang saan nilai minit haka medium flame. Could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Pudina so min ken rinson kamlu ko kindian timatangan grind o ni pudina ngathen asa ka so jo timatangan mix ba Halo ya try ngai ngoi ma shim ni kijing bam ku ni bam pelong peti kemik pha jingi ngai ngoi rom shimi. Hey guys, teman tang ni don do sniang bat tosu Syrwa dan ni Syiar Khasi ma kona peni sikmat pan tosu te Pudina kadila ada pan mulumala so sao sedem tasni Pudina dai Pudina usalan bat usalari yo tang liat pam tak sing so jo bat so menken so menken jangan tas ni dunia so menken kong
udah baim tang masuk sedikit terkong. Jangan semakin im sedih. Thap niang I love thap niang. Thap niang. Bun siang tang ba ngabang ba thap niang. Nga dengan numbam dos ya dah sini. Balai. Emang kena nya kenang dos ya. Numbam ni do sning. Wow. Ngala menepor badang Shet ngala ko amat pelat te ngala shim adu khat ngala amat jing bang. Ketam pada bear masalah tang ngala dat mat siapa. Tak sini dah peringat dah. Seruat mah. Kadai. Tinggal ngap kesing napit dah. Okay guys, sekarang kat musik ni ni tu fi peng tas ni dong kom nui ngah ini top. Ini blouse bang itu kanai fi. Tiap fi dong nam long kom ngah. Ini blouse fitted ni amna dua bangam pat le YouTube. Ngatit ini. Hadu kat mentah fi dapat am i kembai dang thamai bhade. Dang bala dan kat nosnen ngatharai sandrius nam. Namal ba ngang sumar jan bah. Tak kadau i kembadang thamai tang bai di balatin. Berkat nadu bang pat le YouTube. Hadu kat mentah. Jangan apa semak dah pang rongjong. Ingin banget. Pudina. Oh, baik. Jat kelab. Yang dia. Cuma sendiri. Ini jarang clear Mungkin nak keluar. Pas baik. Karilah. Ada bangak tang. Oh, ini karilah. Ini fila ada penting ya mana? Kan mana lagi? Bang. Oh, pengat bang. Pudina. Wow. Kejauh, sabang. Jembang. Sning. Sehari.
Oh wow, jelas. Cái Labuan bakli mong. Shet dok belang. Shet chicken biryani. Shet chicken drumstick. Hai cái video badem ngadap shet lut. Kalau gitu, sebab sepet video badem. Tunjuk mentah ha kini video, ha last end video ni sebut kaling. Yang tu resipi biryani dok belang buat chicken drumstick. Sebab sepet. Naman Labuan bakli teman. Ngak sapelan lagi ang sudah agak. Pudina so Kan ladang long ladang punya lapak raban shu search no ada kawai ke masuk bahaya dia bertanya filak masuk search no lu Anisha and BergKhasiVlog biryani recipe lani chicken recipe lani kena recipe chicken drumstick recipe. Nang mutton dok belang. Dia tapi ai nak tak kamu taruh kalau ambil ya lor masuk bah. Masuk tu sekwai tu sulit biar tu ke channel jungi. Hot. Adam tu huang tu ada di video tang tu sulit masuk bah. Jauh. Pudina là ai bún macam ni mana? Tapi babam chicken bún dah ai bún. Thì babam tu nak ada kerja. Nah. Oh, sat. Oh, salah makan. Dan nanti nak sup. Shet Syrwa. Oh, đang khơi down Shet. Mantap dicap.
Pudina. Isang buat ni sup. Anaknya tu Pudina. Kat di nak ambil. Kat di Shet. Masuknya saja. Penyat ke dalam sini. Anisha. Oke guys, inilah ikan ini mah jimbang terbang tas ni lebang Syah saya persyang Shet kumnya Syrwa. ban saya komen sini tingin pikir aku video juga tas yang ni dan saya like share comments tingin saya hidup yang review baru akan next video and alright buat nombor dan subscribe channel ini. See ya. Lay down beside you, I would